bararera kwetegura kwetebekana impaka z'imotoka za Paro Vafer ko mu rundo rwo kubanza emotoka 5 n'eshatu rizo nzu zaceberwa kureba zabanizise umutindo guketa mu mpakezi amukoro rwaba hari Sheru Makenke emotoka zacebera harimo abavuja ku rwo mu Uganda, Rwanda, Kenya na Ganda mahanga kandi abavuji abarmu Yasine Mukasa na Tofa Katera ku rwo mu Burengero izoba nabo kuzetabamu tintini no mu mpakezi because 80% y'imotoka ziri aha ntwire ni participating nazo mbe ni ntwire ni vuga nazo mwe n'abantu banye mutakati n'aba western igari nija kutambara neza kushoma abo kuba Paro Africa batutiremo akakaru kamani emotoka twaziteka mu ikikwetagiza cona ekikuru no kuhamya mukono uza kuba mu rundi rwanye rwo kubanza ku bandi amanga the competitors abavuga kuvuga Paro okwetebekanisa kwanje kubire kuri kurungi konka due to the aba disappointingire umbebere ma promising so nanye na pulling aho nagezaho kwikikana mvuge kinda abasa hinda komene haho naho ndarugiremo yo muhagizi wa Tofa kurga bushenyi na sebukusi na namuhonge n'abandi amukwenda ndebe basinga abange motoka z'amani zona za Afrika zona zirya no kushemerwa kwinji empakezi nazo kutandukanye cyakare okusarwa mukaga abavuja bakwayanira obonero akarenda ya NRC omu Uganda hamwe na ARC ya Africa.